Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyethemba uthaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mangabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke lemnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke laphana-ke ukuze ngaphuthi lezi ndaba ongawenza njengamanje ukuthi-ke ungabe-ke ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana uthi u-MK-ke udumile-ke laphana-ke wayekhankasela kakhulu-ke i-MK-ke laphana ugodole-ke uqonde ngqo laphana-ke abanye-ke be-IFP na-ke laphana-ke abaphethe-ke kwezinye-ke iy'ndawo-ke laphana kwaveza-ke okuningi-ke laphana-ke engafuni-ke mina ukuthi-ke wakuzwa ngami. Phela into nje udlala-ke ividiyo-ke yakhe-ke lo mlisa-ke uzwele wena-ke ukuthi-ke uthini-ke. Mina-ke ngicela laphana ukuthi-ke masuzwile-ke le video leyo ngene ma-comment section ufushe uvo lwakho-ke wena-ke ukuthi-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke alubekayo-ke laphana-ke ugodole-ke bese uyangixhasa-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khonza ukwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku ngiyifaka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje. So ungawenza njengamanje ukuthi ungabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Service nje wenza ngamabomu ngoba imeya azikutsheli lutho ngoba nazo zingamasela ziyadla lapho eMzinyathi district. Bathule nabo meya basho lutho. Amavatelikane eniwasebenzisayo awabangani beni. Enidla nabo amathenda nawo lawo mavatelikane akhetha imizi. Bese siza la kushabalala. Shabalala. Abantu abanamanzi sebekhala isikhathi eside. Ngaphandle kwamanzi nje kuningi okungekho phansi kwalabo masipala baphethe. Kodwa ngapha uthi uphethe idingo ngqangi zabantu aziye emphakathini. Kuthiwa kulungiswa amapayipi, iy'nkontrakt zakhona aziqedi nalawo ma-project esiwezwanikeziwe ngoba ezabantu enizwana nabo abangani bene nidla nabo imali aninandaba nokuthi iproject iphelile noma ayiphelanga. Nizenzela nje umathanda imeya ushabalala thu inkosi. Amavatelikane akhetha imizi kodwa awabangani beni. Ngithi come 2026 umkhonto uzogwaza uhlikize. Wena ngubane-ke bhuti omdala ayisekho ngempela-ke indaba edistrict yakho. Umkhonto usuthathile automatically. Omasipala abaningi nje umkhonto usubathathile automatically. Idistrict yakho ihamba phambili. And I will make sure ukuthi lokho akushintshwa umuntu. Anisebenzi nobabili ushabalala nongubane abaphethe ama-district anenzi lutho. Ayikho into eniyenzayo. Into eniyenzayo ukuthi nintshontshe imali zomphakathi, ninikeze abangani bena amathenda, nidle imali zomphakathi. I'm telling you this without fear or favor anyone. We are sick and tired ebantwini abadla imali zomphakathi kanye namakhanseleni amasela. Imeya amakhansela amasela abawazi umsebenzi. Fanele njalo sihlale esikhala. Anikudeserve ukuphatha ama-district nobabili. Kodwa kumkhonto usufikile qathatha. Bantu basemsinga, bantu bakoMvoti, bantu bako-Alfred Duma, bantu bakoMkhambathini, bantu bakoLangalibalele, bantu bakoNdumeni. Sukumani nime ngenyawo. Isikhathi sesifikile sokuthi sikhiphe yonke lento le eyenziwa la labantu abacorrupt kanye namakhansela nezimeya ngoba nezimeya zakhona athule ngoba zidla nabo laba abaphethe ama-district. Yikho nibona kunje. Uyavota ubizwe ngeqabane, ubizwe kuthiwa angazi uyini, abanenzeli lutho. Thu ishoshovu wena kodwa wenziwe la lutho. Ngisho lokhu without fear or favor anyone. Bengeke nganitshela. And I will make sure ukuthi niyaphuma. Kanye nomasipala beni labeni baphethe abacorrupt. Yimlo ugodole. Anizubulala obulalwa abantu ngisekhona emhlabeni. Ngeke nikubone lokho. Sengiqedile.
Julukile nokujuluka bhabha yini.